مترسیا ji belavbûna feyrûza Covid-19 li Herêma Bakur Rojhilatê Sûrê bandora xwe li tevahiya derfetên jiyanê dike. Got qedexekirina derketinê û çûn û hatinê nirxên pîdiviyên xwarinê yên rojane bilind kiriye. Namze, pîdiviyên got ji herêmên Sûrê yên hindir ji bo deverê tên. Ev bihabûn ji bo welatiyên Kobanî êdî karîna kirînê kêm an jî tune dike. Bi taybet li cem kargirên rojane got bi vê qedexekirinê karê wan jî hatiye rawestandin. وەکی زۆن بعدی حەزر تجۆل ئەلۆم بووی کەسکۆی کێم تێ بۆژیرە وی جۆر بەهۆیە ساری وەنگی ڕۆبیە و ئەمجی کە عاملەگیت شغڵن یۆمی مەیۆنی بەرە ئەم شغڵیۆن هۆژی یۆمیژی نامۆیە هیجۆر مەرە مشکلات دەرکەم بەرێکمەک 2 کیلۆ فرنکێ بستاندا ئەم نهۆ کیلۆگی دیستینی ئۆنجا مەرەوە فی دکێ نە تشتێکی ئەم جوگی ئەم پەرۆنجی بستینە تەنە و ئیمکانێ ماتەنە و شغڵێ مەجگی ساکینۆیە وی جۆر سعری کەسکۆی بشەکل عام گیر ڕۆبیە ji بوی حەزرەیە کو تەنەیە کو çi مشکلەیە نزانم ئەما سعر کەسکۆی گیر ڕۆبیە. Rêveberiya Xweser rê li pêş derbasbûna tevahiya heyberên xwarinê û şînkayê vekiriye. Lê tevî wê jî bazirganên deverê dibêjin. Goyek ji sedema bihabûna nirxan ji jêdara wê ye an got ji bakarên dibin desthilatdariya rejîmê de. Got bazirganên mezin wê yekê dikin hicet. Herwiha çekdarên opozîsyona Sûrî û grûpên çekdarên İslamî xokê li ser veguhustinê distînin. Ji bilî van jî nirxê dolar biha bûye. Herwiha didin zanîn got kirîn û firotan ji aliyê welatiyan pir kêm bûye. Ev yek jî zirarê li bazirgana wan dike. اسباب بابونه با قرار پر قرار ده در وداته امبی بابت حلب ته سر دسکین مثلا تحکمی کن تجاری مزن مثلا بیواز برای کیلو 4 سکوت ویرو کیلو عد نه سکوته لیمون نفس العملی دوی لیمون سبی نخوشیرنده لیمون برای کیلو 6 سکوت و لیمون رو کیلو 10,000 یعنی دخت پر ملت کرنه ام بی قرار می باجیر پقلانه کو خاص تشمیش کنی ارزانه بس نه کافیه هنده کج ملت رو اغراض به کرنه سر 50 قطر ساکنی برنود نه کی فقا سعر لی خنا گمرک چت کنه سر یعنی گیت سر وی ملتی Tevî got rêveberiya Xweser hin biryar û tedbîr girtin ta got rê li pêş bilindbûna nirxan bigire û alîkariyê ji bo malbatên xizan pêşkeş bike lê rewşa wan karkerên rojane roj bi roj dijwar dibe. Mehmûd Balî dengê Amerîka, Kobanî.